Prije svake terapije u mojoj ordinaciji, u našoj ordinaciji, prolazi se kroz plan terapije, očekivanja te terapije i priprema za tu terapiju. Znači, prije terapije da se čovjek uputi u higijenu i održavanje higijene u usnoj šupljini. Kad se kroz to prođe, obavlja se operativni zahvat i poslije operativnog zahvata pacijent isto tako mora održavati tu higijenu koju smo mu rekli prije zahvata i dolazi nakon nekakva 2 do 3 tjedna nakon zahvata da vidimo da li je to zaista tako ili treba nešto malo poboljšati. Dijagnostička pretraga. Za prvi pregled je ortopan, odnosno 2D snimka na osnovu koje mi radimo inicijalnu prijedlog terapije i mogućnosti toga što možemo napraviti u ustima. Naravno, za potvrdu svega toga treba napraviti CBCT, odnosno 3D snimku kompletne čeljusti gdje potvrđujemo svoj nalaz iz 2D snimke i pacijenta uvodimo u terapiju. To sve, kompletna dijagnostika se obavlja kod nas u ordinaciji, ne treba se nikamo ići, dođe se ovdje, napravimo jedno, drugo, treće i obavimo taj isti zahvat kod nas. Ugradnja implantata počinje pripremom pacijenta za zahvat. To znači da se pacijentu objasni cijeli zahvat usmeno, zatim se posnimi CT. Nakon posnimanja CT i mjerenja količine kosti, zapravo mjerenja visine, debljine kosti i za dimenziju implantata koju trebamo staviti u tu kost. Ideja je da se stavi što veći implantat u svim dimenzijama s obzirom na količinu kosti koje imamo. Pacijent sjeda u stolac, aplicira se anestezija, napravi se zahvat postavljanja implantata koji je potpuno bezbolan. Nakon samog zahvata pacijent dobiva usmene i pismene upute i može se najnormalnije odvesti kući sam. Isto tako drugi dan se najnormalnije može ići na posao. Ovdje kod nas u principu zaista 95% ljudi nema postoperacijske nikakve tegobe. Čak mi pacijenti znaju reći da ni na analgetik ne uzmu čak ni na dan operacije. Tako da je to vrlo rutinski, normalan zahvat koji obavljamo na svakodnevnoj bazi. Preporučljivo je jesti mekšu hranu, preporučljivo je jesti nepregrijanu hranu i tako jedno 2 do 3 dana nakon zahvata. Nakon samog zahvata pacijent obavezno kod nas u ordinaciji prolazi edukaciju o oralnoj higijeni. Znači, govoreći o implantatima, mora se proći kroz tu edukaciju. Znači, edukacija sadržava, to je malo šire, ja ću sad šturo to reći, znači upotreba zubne četkice, naša preporuka je i današnja preporuka je električna zubna četkica. Nakon toga interdentalne četkice, nakon toga upotreba nekakvog oblika tekućina za ispiranje usta i dentalni tuš, odnosno water pick, koji se koristi u dentalnoj medicini. Nakon ugradnje implantata, prva kontrola je kod skidanja konaca, znači nekakvih 10-ak dana nakon stavljanja implantata. Nakon toga, sljedeća kontrola je kod otvaranja implantata. Zapravo, to je normalni protokol kod implantacije. Na sreću, to u prva 3 mjeseca nam daje 2 kontrole. Nakon te druge kontrole, odnosno kod otvaranja implantata i postavljanja konačnog rada na implantate, ovisi o situaciji, ja pacijente tražim da mi dođu na sljedeću kontrolu između 6 mjeseci i godine dana. Nakon toga svaka godina dana uz dobro održavanje higijene sve više nego dovoljno. Pacijenti koji imaju implantate
ugrađene implantate mogu ići na sve dijagnostičke pretrage, uključujući i magnetsku rezonancu. Po meni je jedna jedina kontraindikacija za ugradnju zubnih implantata, a to je anatomski nedostatak kosti. Jednostavno, kad mase kosti nema. To je jedini prava kontraindikacija za postavljanje implantata.